Aphindela khami ngitholele ngoqobo umfowami maso hayisima sole tshento msinange sosumlomo tipoti ukhetha abangani uma khalelo sonjaye soniphumelele ngasafuna ukubuza ukuphunya kanjani ngiqama khona phansi sampheza high dress la ngisuka khona kanhlalwane isigodi phansi emkombani bafana. Niyaphila abafowethu. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu obukile njengamanje uyaphila. Namhlanje bafowethu ngizokhuluma ngokuyiscleaner. Uma ngikhuluma ngokuyiscleaner zihlukene indlela zokuthi uyiscleaner kodwa ke engizokhuluma ngayo indlela namhlanje ukuthi uyizicleaner ngokuthi ugqume uphinde uphalaze. Ungaze uze ublame abantu ukuthi bayaklasa kumbe into othi uma ukhuluma nabantu abayithathi serious noma ngabe umuntu oseduze nawe usho the very same thing oyisho but lo muntu lowo bamthatha serious. Hlasembe inkinga ikuwena. Uma unesidina uba inkinga kubantu abakwazi ukuthi bakuthathe serious into oyikhulumayo ngoba usuke unesidina. Kodwa lo muthi engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje umuthi ukuthi kuphele konke lokho nesidina lesi sekubantu siphele noma ngabe ukhulumana kumuntu umuntu ayilonto ayithathe enze sense ayithathe ayenze kube into esibonele esihle ungathi uma ukhuluma nomuntu ngabe into esibonele esihle usho ukuthi umuntu uthatha nje akayinaki yini na ukhona lento lo ayizwayo kwena engekho right okuyisidina. Kubalekile ke bafisa ukuthi uma umuntu noma uyibhungu osafuna ukuthi udlalise udlalisa ama 2K ukuthi uzicleane ugqume uphinde futhi uphalaze. Ungathi uhlala eTexini uthola ukuthi uthi uhleli nomuntu umuntu avela afaka iPhone endlebeni zakhe noma ngabe ufuna ushintshe avalana athi nje ushintshe angafuni ukuthi azakubuke yini kunento ayizwayo kwena ngemuva ukuthi ngathi igazi lami nalomuntu lo alihambisana ake uthi uthole nomuthi ugqumile umuntu uthola ukuthi noma ngabe akakwazi but indlela yokukhuluma nawe ngakho kuba ngazi umuntu amazi ngenxa ukuthi igazi lakho liclean igazi lakho liyashiblika and then niyazwana naye ngoba yini usugquma uma ugqumileke ziningi izinto ezenzakalayo kuwena uthola ukuthi umuntu ahlangane nomuntu endleleni axhawotha uyampoka sibanimani uthola ukuthi lo muntu niyazana but nosisenzwa ngalendlela kodwa ngenxa ukuthi igazi lakho liclean nawe ugqumile uzokubengelela nje ngokukhulu ukukhuleka kodwa uma uthi nje unesidina ushintshe nendlela ashona kwenye indawo kodwa ukuthi befuna ahlangane nangahlangani nawe okwenye avala iPhone ayibamisa ucingo yini na unento le ayizwa kuwena onayo ayisidina. Isidina ke bakwethu akuyona into othola ukuthi uzenzile no usungazenzanga okanye wakwazi uthole before isichitho bakushaya ngesichitho mhlawumbe isichitho wasilapha but isidina wangasilapha uma uthola izinto engekho right zomoya kumbe izinto ozeqile endleleni like imhlanzo hlasimbe ubekene umeqo nti ikhuphuke igcine esiyisidina nakubantu uthola ukuthi uzohlaza uxabana nabantu isidingo singexana nabantu yini na amali khona into abayizwayo kuyena engahambisani baze basabanye abantu unegazi lenja kanti akulona igazi lenja is because abakuthandisisi kahle ngenxa ukuthi unesidina. So kuzomela uthole lo muthi obovu umuthi othi ugqume ufunde uphuthe futhi uphalaze. Lo muthi lowo uqhuma ngawe u7 days uqhuma 7 days uyaqhuma ntambama ekseni uyavuka uyaphalaza ake uthi uhlangana ne2K endleleni kube lona 2K elifuna ukuthi udlalise ungahlangana ne2K lingafuneli lutho ngisho nokuthi lize likubona ngenxa yokuthi unesidina khona lento le elingayizwa kahle igazi lakhe alihambi igazi lakho limile. Uma usuqedile ke ukuthola umuthi lo okugquma lo engikhuluma ngayo njengamanje lo muthi obovu ukuthi ugquma khona futhi engizokunikeza wona ohambisana nawo lo ogquma umuthi omhlophe umuthi weyinhlanhla. Uma ngikhuluma ke ngeyinhlanhla inhlanhla ke ziningi ke bakwethu noma ngabe endleleni uthola ngemali sokuyinhlanhla le noma ngabe endleleni ufike ubengelele umuntu ongakwazi akubuza into yonke into eright akufisele nenhlanhla kwena inhlanhla kwaleyo even nasemsebenzini lo muthi lona usiza kakhulu even nasemsebenzini uyakusiza kutheni ungaloko uxabana nabantu ungathoka isikhathi usuthola ngisho neposition ngenxa yokuthi unenhlanhla uthola lo muthi lona ukuthi uphalaze ngawo wona ke uphalaza ngawo noma ikangaki uma ubona ukuthi ufuna ukuphalaza nje ngawo uyiphazile ngawo uphaza kuphela ugquma wona uyaphalaza umuthi omhlophe lona umuthi wenhlanhla umtshintshi izinto zakho zonke nje ozenzayo zibe mhlophe izinto zonke ozenzayo zakho zibe right
So uzoqala uthole lona okubovu ukuthi ugqume uphalaze ugeze ngaphandle bese uthola lo futhi omunye ke omhlophe uthi nje usugqumile ke manje nakeke sefike manje mawuthole inhlanhla ngoba ngeke uqale ngomuthi wenhlanhla ungaqhumile ngoba mhlawumbe ongenzeka ukuthi isimbiso zakho zimnyama so into zakho zezikhanye ufuna uqale uyizikline wena ugqume uphalaze mase usebenzisa izinto zokuthi into zakho zikhanye zibe mhlophe ziqhakaza bafethu ngiyatholakala ku WhatsApp inamba yami ithi 065 629 5372 ngiphinde futhi ngitholakale na ku YouTube sicelo Dube ngizothanda bafethu ukuthi ningifollowe ku YouTube niphinde futhi ni like ni subscribe ku YouTube ngiyaposa naka Pep uma ufuna ukuthi iphasela lakho lifike ka Pep lifike kuwena uzongineza iPep number yakho lifike kuwena in 3 days u800 kodwa uma ufuna ukuthi iphasela lakho lifike hlasimwe ungajahile kangako mhlawumbe lifike after isonto uzo-add u60 kuleyo mali le engisuke ukuthi ngikucharge yona ngento osuke uyifunile kombe is-other imbiza noma ngabe umuthi wokugquma noma ngabe intoni osuke uyifunile kimi ezokusiza ngayo u-add lo mali leyo esengiyishilo bese ukuthi abantu abasondelene nala ngihlala khona is-other sesiphingo noma iseThekwini ngiyakhona ukuthi senze ikuzana sihlangane esiphingo noma sihlangane kuphi eThekwini bese ukuthi labantu abaseduza neThekwini kodwa abahlala kude into eyenzakalayo ke mhlasimbe uhlala eJozini uhlala eMelmond uhlala eMaritzburg uhlala eMpangeni uhlala eMondlo zonke le ndawo lezo ezama long distance but is around the KZN ngiye ngenze njani ngike ngithumele eTaxini futhi lokho kuphephe kakhulu ngoba impahla kuwena yakho ifika just nje 1 day u4 hours usuku lo 5 hours usuku lifika impahla kuwena nakhona futhi eTaxini bacharge malini bacharge 100 ukuthi impahla iyayithumelela iye kuwena into engenzayo mina ngifike ngeTaxini ngikhona no taxi driver athathe number yakho nami ngithathe number yakhe ne-number plate nikwazi ukuthi nixhumane mengaxhumani vele number musuke naye abuyele kimi lo muntu angimtholi uma umuntu ngamthola and then wena usho taxi driver nizohlala kule idolobha ukuze akunikeze impahla yakho bese iyafika kuwena ukwazi ukuthola ukusizakala ngoba wonke umuntu bafethu uyafisa ukuthi asizakale amukho umuntu ongathandi ukuthi asizakale so phuthuma uzitholele lo muthi lona wokugquma uyogquma ngawo 7 days uphinde futhi uthole nomuthi ukuthi uzikline umuthi omhlophe ukuthi uhlezi njalo uyigqumela njalo mina uhlezi njalo uyiphalazela njalo ngawo noma ngabe uyinini mufuthi uthi ufuna ukuphalaza nje uyiphalazela nje awuze uze ukhethe ukuthi uzophalaza noma kuyinini bafethu ngiyabonga kakhulu ayivuke bafethu imizi yamakhehla ayivuke imizi yobaba ngiyabonga kakhulu bafethu.